ngoma yami nodlami impela njenge ngoma kaSigwebo Anthuleni nonke la endlini ngoba sekhona bazokhala. Ngiyabuya njalo ngoDisemba nalo shuno kanje. Ngiyobe ngishaya kubole. Bese ngiza lapha ku track number 5 la kuthiwa khona Mathathu Lamadoda la ngisuke ngikhuluma ngamaqhawe ami engangiwalandela. Ngangilandela phela mina ukhansela bafowethu. Ingakho kwazi kwathiwa nguthwasela ikhansela. Is the Blaqlife TV? Awuzasha phela madoda ithwasela ikhansela induma nodume ehlezi into abafana udume ka waduma kwabe zizingaduma ngasekhaya yimi nginhlula beyivimba phasi le nale kanti futhi nale basayivimba yabona ke la ngikhona ngithi mina ngikwi Blaqlife TV ithwasela ikhansela namhlanje ngifuna ukukhombisa abantu umsebenzi wethwasa ophume ngoSeptember ekuthiwa Mathathu Lamadoda okuyi-album eshisa ikhotha bathi Mathathu Lamadoda inama tracks awu 13 ngingacaphunela nje i-tracks yokuqala lapha i-track yokuqala ethi imisebenzi yabonakala engishaya ngazi ukuthi nje ngikukhumbuza nje izalukwazi zakudala laphana la isuke zithi imisebenzi yabonakala zikhuluma noJehova kodwa mina lapho ngisuke ngikhuluma nabalandeli ukuthi bangisupportile kwaze kwafika la bese kuzoba kuthiwa indoda enemali mina ngifuna indoda enemali noma ngabe yiblessa noma ngabe uBenten asinendaba nendoda thina sinendaba nemali yendoda lapho ngisuke ngiqwashisa khona amadoda ashiya imizi yabo aye ematshwaleni afike lapha uthola ukuthi indoda isikhipha imali ayisaqedi kuzoba utrack 3 lapha la kuthiwa khona mnini mandla wonke la ngisuke ngikhona ngikhuluma kuJehova uma ngabe uzoyilandela kahle nje ngisuke sengikhuluma lapho sengijulile uyangazi ke mangijula bese ngizothi track 4 lapho ngithi semsama madoda ngithi hey ay bazicelele bona uxhashazwa ithwasa engani ngangithulele ngizidlalele ingoma yami basuke bangidelela yisemsami ingoma yami yisemsami ingoma yami ngenhla nanini ayazi yisemsami ingoma la ngithi khona ngoma yami nodlami impela njenge ngoma kaSigwebo Anthuleni nonke la endlini ngoba sekhona bazokhala. Ngiyabuya njalo ngoDisemba nalo shuno kanje. Ngiyobe ngishaya kubole. Bese ngiza lapha ku track number 5 la kuthiwa khona Mathathu Lamadoda la ngisuke ngikhuluma ngamaqhawe ami engangiwalandela. Ngangilandela phela mina ukhansela bafowethu. Ingakho kwazi kwathiwa nguthwasela ikhansela ngoba ngangimncane engakabi khona ngisho lento ekuthiwa oqhawe lami kodwa mina lami nganginalo ngalezi ayikhathi ngishaya isiginci ngishaya ingoma zekhansela kwazi kwathiwa ke wena ngoba umncane uyithwasela ikhansela ngase ngikhipha ingoma yami kulonyaka noma nje ngo2019 uphela ngakhipha ingoma yami ethi ulikuphi icala lamwe uma ngishaya ingoma yami ngimemeza amaqhawe wami engani Mathathu Lamadoda khansela nomqomeni nenditano la ngisuke khona ngizowabala bemathathu ngithi ikhansela umqomeni indidane bese ke bevume bonke abantu bethi cha lo muntu akayekwe madoda noma eyiculela ngevoice yakhe kodwa la ngisuke khona mase ngithi sengilingisela umqomeni ngithi hey wezolo liyadoma ngifuna ukumbona umsheli wami ngilale kanjani ngilale ngambona ngibuye ngithi we became for amchona zidedeleni bafana bami sibhukhane ngengoma lapha emculweni kaMaskandi ngishintshe lapho ngithi wekhansela babumkhize makube nyazenzelo bengizothi buya bayanikhumbula abantu lemhlabeni ulikuphi wema bese ngithi ngizoke lapha ku track number 6 la khona ngisuke ngikhuluma ngithi ngazocula emculweni ngithi manje lokho nicabangana nami bafana abancane ningasaculi senithi njalo manje studio bafana nicabanga ngiyithwasela ikhansela izophelela endleleni bafana ngoba phela mina isegazini lento ngayithola emazulwini njengoba niloko nicabangana nami mangimele niyocula ngizonifakela ingcindezi we bafana abancane ngithi buyelani esikoleni nizofunda ingoma yemculweni angizange ukuzodelela abantu emculweni ngazocula suka hayi bafana kusayilona ithwasela ikhansela lo mfana oyihluphelayo nje ngihlupha kahle ngoba ngihluphe ngenhlamba ngizihluphela nje ngawo umculo wami
akekho kongazi ukuthi mangabe ngisuke ngibhala ingoma ngisuke ngijulile isikhathi esiningi ngisuke ngizojula njengoba nazi ukuthi ngifike ngibe noshuni wami ekuthiwa iGCM la ngisuke ngidedela khona umlayezo ngichitha ubuchopho kumuntu ngimlalelisa into angayijwayelanga la ngisuke ngikunikeza khona imizwa yesicathamiya imizwa yegospel nomaskandi ingakho ngithi GCM gospel cothoza maskandi ITHWASA lekhansela ke leli naleyo mkhuba enjalo hayi khona la ngisuke khona ngithi track number 7 la kule album yami lethi Uthayela kunomoya madoda bathi yini Mathathu Lamadoda khona la ngisuke ngidedela khona ku track number 7 ngithi ngithi balandeli benhlula mangabe bendelela novele nibazibe nje nishaya ngathi kanibezwa lapho ngisuke ngithi ziyayikhonkotha phela bathi zikhonkotha ehambayo engahambi ziyayichamela emile bafu ziyayichamela u track number 7 loyo anovele nimzibe nje umuntu onidelela abafana ngisho abalandeli bethwasa lekhansela ngoba nami ngisebenza kanjalo ke ngokuziba ngoba umuntu ngiyamziba ngempela ngidlali ke nezingane mina ngiyamziba umuntu ngobani bathi kungcono kakhulu ukuvikela kunokwelapha bathi ke uma ngabe ushaya umuntu uzomshaya uthi uyabheka selimele uvela ubona incane into omshayele yona bengaba ngcono uthi uvela uyibukele nje ila ngisuke ngiqhuquzela khona ukuthi kwesinye isikhathi kumuntu okumiyeke nje aqhubhe italent lakhe lokukhuluma noma lokudelela wena bese uqhubela lakho lokuzithulela loku experience lento le asuke ikhuluma kuwe uyithathe ngendlela yokuthi umdala ngoba uma ngabe nixabana nibabili akekho ngazi ukuthi uma ngabe iqhamuka umuntu kade engabonanga uqala kwengxabano ukuthi lengxabano iqale nini uvela umuntu abone inhlanya nje ezuthu bese ngiza ku track number 8 ngithi lapha ipokoza ipokoza ke umuntu osuke ezifihlile abantu bayazi abaka Facebook isikhathi esiningi umuntu oyifihlayo untombe noma insizwa usuke ipokoza igama ke laqhamuka ko Facebook lezo noma kuma media lawe wenu lawe enithuka kuona abantu ke okay bathi ipokoza ke ithuthunyiwe yinisithandwa sami wanqoma amaqede wangiyeka noma uyipokoza sithandwa sami wangiqomela ezindongeni okushuthi uthunyiwe na okushuthi uyipokoza sithandwa sami ipokoza track number 8 leyo sisakhuluma njalo ngayo le album le yethwasa lekhansela indumanduma nodume ehleze into abenifana udume kabo waduma kwabe sisingathi bathe yokushinga ke le bathi Uthayela kunomoya umfoka amajola leyo album le ngithi ngiyikhiphe nini ngo-2019 kade uphela ngabo September kwakuyinyanga yami yokuzalwa inyanga yami ke yokuzalwa kuba uSeptember mhla zu-20 ngayikhipha ke le album ngayo leyo date bese sithi track number 9 ithi uvumeleni abafana bakuqophoza kodwa mntanami ngikukhonze kangaka ngani yami ngigqugquzela ngithi hamba uye esikoleni kodwa wena uyanqaba ukuye esikoleni njalo ngisuke ngikuphi isinko mntanami hayi ukuthi ngisuke ngilwa nawe ngisho ungavuka kuthiwa izulu liyabanda kumele uvuke kuthiwa liyaduma kumele uvuke esikoleni ngoba isona sinko ke nami ngithembele kusona ukuthi ngelinye ilanga uyokwazi ukuyimela ithi le ngoma yami wenobuhle mntanami uyangiphoxa mntanami kodwa uvumelene abafana bakuqophoze ngakuthumela esikoleni wajika wangikolozela awuzwa wena uvumelene abafana bakuqophoze bathi track number 9 lo kule album yethwasa lekhansela Mathathu lawo madoda ngisaqhubeka ngisathi track number 10 umsila wembabala bathi hey ulibhekeke ithwasa lekhansela mangabe selidlala lezo ngome kanjalo ithi kwathi angishinge kodwa ngizoshinga ke inkinga nje ngisabala abangizondayo kodwa mangishinga ke into esuka ibinkinga ngivuvuzela ushuke ngivuvuzela usawoti enxebeni kanti ngikhamela uanyanise emehlweni kwabangizondayo madoda kodwa ke kwabangithandayo ngifaka ushukele etiyeni ithi mina ithwasa liyenyuka nje anolibheke emaqhumeni alibheke leyo sithela nje ngomsila wembabala ithwasa lekhansela lisuke lisasho leyo mkhuba leyo bathi ngisuke ngishinga ke la ngisuke ngingadlale ngisuke sengihlukanisa ingane emadodeni so sengiyibeke eceleni bese ngizothi track number 11 bese ngithi isicefe ithi usezakhela isicefe hambe ethuka abantu umuntu emdala ngithi ke uma ngabe ngenza ingoma enokudeladelela kancane esuka idelela nami ngingazi ukuthi idelela bangiyiphonsela nje bese ke leyo nto ke ngiyidelelayo ke ngiyiqamba igama lena ke ngiyiqambe ngathi ukhanda kulo
usezakhela isicefe ukhanda kakhulu ihambe ethuka abantu usezakhela isicefe usezakhela istina ukhanda kakhulu usezakhela isicefe yethuka abantu hayi ingoma engatheni nje le futhi akuyona ingoma engaculwa yithina esazi ukuthi kuyabhalwa siwe nje sesirelaxile lapho into ongayicula noma uyicimazela yayibona into enjalo nje ngisongenzela ukuthi nje ibe khona nje nengoma ezothiwa akabhalanga kakhulu uyabona ngoba phela nami ngumuntu bese ngizothi ke number 12 kwasuka futhi lokho la ngisuke ngiyiqambela khona nje ihlahla zami ngisuke ngiyikhulumela nazo mangibhala ingoma ngase ngithi isigqila samakhubalo bathi isigqila kodwa isigqila samakhubalo mfana omncane we kodwa uchithe kanjani utshwala bezinsizwa uhashinga kabi uhashinga ngokudelela izinsizwa ngabo yabo awulempise we mame yanikhombisa ukuthi nokubhimba ngiyakwazi mangithanda okay bese siqhubeka njalo kuleyo album leyo bathi uthayela kunomoya ithwasa lekhansela indumandumane odume ehlezi ntabeni fana udume kabaduma ngobe sizotho samzulu kanyama nambana bathi mumba ngobe sisono sentomba kasazi kwavela intombi yokudlala umshanga umshangizo mshayelana ngangishanga sengiyivala sengithi gqi sengithi track number 13 njengoba bengike ngasho ekuqaleni ngathi ngiqala ngathi le album yami inengoma ezu13 ilenze ibe nengoma ezu13 ngoba wona uthwase ujwayele ukuthi ube nengoma eziningi cha ukuthi khona ingoma zami ezinde la ezinama minute amaningi so akuphelike ingoma kumina kuye kuphele yona iCD ngoba ingeke isakwazi ukungena enye ingoma yesi14 nami bingekho into engayenza muzoqaphela la ingoma ethi umsile wembabala inama minute awu11 11:55 kushuthi ama minute awu11 nama second awu55 bese kuzothi ingoma lapha ethi isemsami u7 minute 13 seconds ukushuthi lezo ngoma lezo zizodwa zithatha ingoma zengoma ezimbili okay noma ezintathu bese ngizothi ke track number 13 track yokugcina ke le njengoba bengeke ngachaza bathini ithini konje le ngoma ngani yami lalela ukuthi ithini umuntu ogulayo baleke kakhulu le ngoma yimbi kunazo zonke idomye umuntu ogulayo umye kahlanye yedwa ngoba mawumnaka nizogcina senhlanya nonke isho iyo ke le ngoma ithi ubomyeka umuntu ogulayo ngobani njengoba ngeke ngasho ukuthi uma ngabe ngempela kuthiwa even kuthiwa niyalamana ekhaya mfowethu uma ngifika mina nixabana niqwebhana ngicina ngingasakwazi ukuhlukanisa ngingasakwazi ukubona ukuthi ngabe ubani obeqala impilo noma usungachaza wena sekufana ukuthi uyadlala ngani ngoba into esuke wayenza wena usuke wavumela umuntu eqhuba ithalente lakhe wase nawe uyangenelela kanti wena bekufanele uqhube lakho lokuthi wena umhloniphe ukuze naye ezokwazi ukubona iphutha uyabona umuntu akalibona iphutha lakhe mangabe ezothi uyanyuka na unyuke bathi omyeka umuntu ogulayo okuyi album ke okuyi track ke yes 13 kule album yami ethi Uthayela kunomoya bathi Mathathu Lamadoda ititle yakhona ithwasa lekhansela ke indumandumane madoda njoba nazi ukuthi uma ngabe zithi iphasika noma ngezinsuku zephase bathi uGood Friday kusuke kukhona into ekuthiwa iGCM gospel cothoza maskandi lo shuni wami lo nengoma enjengokuthi awuvala amehlo mama wengane zami ngamshaya ngambulala maqede ngazisola ngaqihela ngaphakathi iculo lakho emaskidungi inkinga ukuthi mosulambile udla ushi umalaleve emzimboni wami ingoma njenganalezo gence awuz yakhala insimbi esikoleni gence ish uyani luse siphelile ngifuna ukwenqaqa ingqondo thatha namapeni nithatha amaphepha ay ngifuna ukunifundisa nkondlozwa kanjani inkondlo yami ngiqala ngahluziwe ngihluza ngendlela ngisebenze sizingathekiso ngithatha into engelutho ngiyenze samuntu asezithi ngiyekelene lento isegazini ngayithole emazulwini
ngicela ningiyekeleni ITHWASA lekhansela lisuke selicikoza kakhulu uma ngabe selishaya ingoma njenganalezo njengoba ke ngikhuluma ngalezi ngoma ingoba njengoba kuzophela lenyanga kusukela mhla ka25 ke noma ngathi nje mhla ka25 kule nyanga ngizokhipha ialbum ingoma yami single track ke bafowethu ke nini ningasazi isingisi isingle track ingoma eyodwa qhwaba nje ekusuke kufanele ukuthi okungenani noma ngabe kuthiwa iyona ihit kodwa izwakala umlayezo wayo ukuthi uthini ke lapha ke mina kwami umlayezo uthini na uthi nje ngizicikozela ngolimi nje ngizidlalela ngenkotha nje awukho nomlayezo othini cha ngiyatsaka yabona njengoba usukuzwa mangithi ngiyekeleni ngayithola emazulwini kanjalo nakule track yami ke ngithi ikhala lentuthane lingaphi It's the Blaqlife TV. Yengani Mathathu Lamadoda. Khansela nomqomeni.